Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salavu rezu hürmet jbo ve hamyan salaba Xwedê Teala li ser ve hamyan Müslüman ehli iman be. Gudarên birûmet ez dixwazim dibîne sîwana Qur'anê da dibîne şemsiya Qur'anê da behsa kesê ku dînê xwe diguherîne dibe murted. Murted kavramekî têgeheka İslamî a Qur'anî ku insanê ku dînê xwe biguherî yani insanê ku ji İslamê bibe Müslüman îmanê bîniwer û paşê dînê xwe biguherîne ji wan re tê gotinê murted. Ji ber wê em îro li ser vê mijarê qise bikim, li ser vê mijara hanê gelekî însan li ser vêya qise dike û hinek nêrin û fikrê çewt û şaş li gorê baweriya me tînin ziman. Li gora fiqha İslam yani li gora Müslümana ehlî sünnet vel cemaat her wisa ehlî şîayî ez bawer bikim şîayî jî wisane li em li gora ehlî sünnet vel cemaat em qise dikin divê kesê ku ji İslamê derkeve İmanê bîne bi pêxember û bi İslamê paşê dînê İslamê derbike dibe murted bara tere paş ve dizivere ter ser dînê xwe pêşî ji dîn derdikeve li gora fiqhê divê gerekanê hukema alim û em bi hakimê İslamî wan kesa gazî bike bîne huzûra xwe jêra bêjwera sê roj müdde gere hûn tobe bike dewra we dînê xwe guhertî gava hûn tobe neke em ê we bikujin eger piştî sê roja tobe kirin ji xwe ava li dînê xwe zivirîn gava tobe nekirin divê were kuştin. Ev kesî ku viya dibêjin temamê mezheba vê tiştê dibêjin. Delîla wan çi ye? Delîla wan du sê hedîsê pêxember aleyhissalatu vesselam tê gotinê hedîsê pêxember e li gorê baweriya me ne hedîsê pêxember e hinek li ser navê pêxember çêkirî lê tê gotinê ku hedîsê pêxember e ew jî ayê kemîn dibêje men beddele dînehu feqtulûhu eva di hema temamê em bibêjin muhedîsa ev hedîsa rivayet kir her wisa di temamê kitêbê fiqhê de heye ew kesî ku dînê xwe biguherîne pêxember gotî wî bikuje. Adu da hedîseka din heye ku İmamê Şafîî evaya Ümma Şafîî o cilda em bivê cilda sisiyaye di sehîfa sed û heftê û du da divêjî babul murtedul kebîr babu el murtedul kebîr di wê mijarê de heman hedîsê bikartîne û her wisa hedîsa ku tê de bikartî wihayê divêjin an İbn Mes'ûdin radiyallahu anhu ji İbn Mes'ûd xwedê jî razî hatê rivayet kirinê qale İbn Mes'ûd divê قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاگم لا يحل دم امرئ مسلم حلال نن خوینا رجاندن خوینا مروک مسلمان کو دوی يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله او مسلمان کو شهادت د جغینی الله معبودی بالحق تنه و از رسول ویما ام بویجن خوینا وی بتو اوای caiz nene ne durursa meru bircini bukuje illa bi ihda thalatha se şekla şerete bir şey sebep se ava sedem se sedem netida ve ki denena meru ne kar khuyna musulmana bircin yani sedem se sebebe mudkar ki musulman bukuje ev şiye es-seyyibi zani em be jinu mêrê zewcî ku zinyayê bike divê wer kuştin rejim wer kirinê her wisa we nefsî bin nefsî em bê însanekî lê bi suc û xeta bê suc û xetayekê bikuje her wisa we tarîkî li dînihî el mufariqî lil cemaatî divê jî ez seyyîbî zanî kesê jinu mêrê em bê zewcî ê zinekar divê were rejim kirinê wer kuştin her wisa mesela en nefsi bin nefsi gava insana ki lêxe bê sucî xetayekî bikuje ew jî dêwer qisas kirin ew jî wer kuştin her wisa kesê ku tarîkê ji dînê xwe ji cemaatê biqete yani ji cemaat û ummeta İslamê biqete em bibêjin divê were kuştin. Evan hedîsê hanêna ev metnê hanêna tê gotinê hedîsê pêxember aleyhissalatu vesselama û ji ber wê jî divê gotiye însanê ku dînê xwe biguherîn tê kuştin. Evan nêrîna fiqhê ye li ev nêrîna ku hetan heme bazkerî ji sedî sed
زد قرآنية هنا بيجن إمام الشافعي يجي إمام حنيفي يجي مذهبا منا ونزاني بوكو أب حديثي هننا زد قرآنية أو حكم كريت شما يعني ومقاسي ونزاني بو أو قوتني فشو برداية لو رد دست مدى أصل دين قرآن أصل دين إسلام قرآن حديثي پیغمبر به کرن امام شافعي به نرن امام شافعي به قوتني حضرت عمر به حضرت علي به تمام الصحابة پشت پیغمبر ابو بکر بکر حتى رجع قيامتي كيش بيجي كيش بنويسين اير مخالف قرآن به و وقت او قوتنا كي مردود تفهم كت يعني بجدر هر تشتي بيوانا هر تشتي ölçü هر تشتي قرآن بيروز خود تعالى سورة آل عمران ده آية بهفته و پنجه حتى هفته و نهاده لسر مثلا مرتد قصه هر وسا آية سورة بقرة آية دوسد حفظاجي بحث مرتد كام حتى نجورا بحث حديث كورسر نوي پیغمبر حتى روایت کرني كده قوتني حديث پیغمبر مجورا خوان يعني ام فرق ناكنا برا دنيرنا هم وين يرني ديفيجن هم وين يرني ديفيجن نيرنا هر راس درس قرآني نا حديثه نا تشي كده قوتني پیغمبر قوتين يعني او حديثنا نا حديث پیغمبر نكم حديث پیغمبر رد كن او حديثنا هنكن سر نوي پیغمبر چيگري قوتي پیغمبر قوتي على كل حال پیغمبر بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيجي غير دين إسلامي دينك دين قبول بك الجمع هل بجيرة دين إسلامي درك بجهوي بفرلا بيزيدي بزردشتي على كل حال چه دين برا او لبه دنیا هاني آزاد بسر خوي لأو دين الجمع خدا تعالى جوي ناي قبول کرنه غير إسلامي دين جمع خدا مقبولنا دين الجمع خدا مقبول ومعتبر دين إسلامي او کسی کو دین اسلامی برد دینه که دین هل بجیر الاخرت جی کسی کو ضرر کری یعنی رحمت خودی وندا کری شفاعت خودی وندا کری ام بیجن رحمت خودی وندا کری جنت وندا کری مستحق جهنمی بته معنوی او دیوی کیف یهدی الله قوما كفروا بعد ایمانهم اب آیت ام بیجن شسو حشو ششاین دیوی کیف یهدی الله قوما كفروا بعد ایمانهم چوا خود تعالی قومی کی کو پشتی کو بوم من ایمان آنی پشتی دین خود ترک چوا خود تعالی وان بین هدایتی و شهدوا ان رسول حق وجاءهم بالبينات هر بسا شهادی دایی محمد حق علیه الصلاة والسلام رسول حق پیغمبر حق پیغمبر خودی او پیغمبر جی مارا به دلیل وکری اثبات وکری قرآن پیروز جمارا دلیل آنهاتی اثبات آنهاتی دلیل آنهاتی او بیا ایمان آنهاتی او پاشی بی کافر خود تراد به امچه وان بین سریع هدایتی والله لا يهدي قوم الظالمين بيقول من خود تعالى قوم ظالم ناين هدايتي قوم ظالم كيه en zulman mezzun tuşriş خود را çekir dini خود terbik ev zulman mezzun zalim ev kesanın beli minul hev dakh mal hev dakh hakaret edik hev dudkuş ev zulma li zulma her mezzun ev ku insan em be خود inkar dik o dini خود derdik ev خود تعالى çava خود تعالى قوم ظالم حتى لسر و zulma خود وناين هدايتي ve ulaike kesi ku dini خود terbik جزاؤهم جزايوان أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين جزايوان أوكو أوي معنوي هم لعنة خودي لسرة هم ملائكة وهم تمام إنسانا يعني لعنة خودي تعالى أوكو خودي خزب خالوان خودي مجرح بخواه بيهيدك خودي رحمة خواه الواناك وملائكة لعنتتنا مثال لعنتتنا لورا تمام خير وخوشي وقنجو فضل وكرم وإحسان خود ابترا كري تو هم إنكار دك تو ترك تو تقدر الدنيا خود دك نعلت خود ملائكة إنسان وسروية خالدين فيها أو إنسان أبدي بيكو بمرة جهنم هذا منه لا يخفف عنهم العذاب عذاب لسر والنايك يمكن تخفيف كرنا ونراحت كرنا
ولا هم ينظرون هر وسا كسك لوان مزنق لوان ناي مذكر يعني بشعب الرحمة بشعب شفقته بشعب مرحمته ناخذ تعالى ونجي زباني جهنمي لوان مزناك اف کسی کو دین خاطر بک خاطر باسا عذاب آخرت که باس عذاب دنیا نک ناویج کسی کو ام بویژن دین خاطر که بکوش الا دویژن الى الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا پشتی کو تو ام دین خاطر کت اف کسانه توبه بک خراسو درست بک صالح بو لدین خاب زور کاری قنجو باش بک خدا تعالی دویژن وشغفه إن الله غفور رحيم بيقمان قد تعالى غفور رحيم دو آيات النبي يجيكو وان تهديد بك بأير توبة بك قبهم توبة ونكا أمود كجد آيات تشي وسطن قبل سال نبي پیغمبر هاتي زيادة کرني قد تعالى دوي كسي كو بكيف وكرم أخوة ديني خاطر بك İslam'ı terbik cezaevi cehenneme ebedi tezmini. Kesi kut başı veya tövbe bike brazadeli xwe o baş be xwe tara gafuru rahime. Jivan ayeta te zanine, çe te zanine? Te zanine ku ev kesi ku devi kesi murted te kuştini ala qawanu dini xwe hev tune. Ev hadisran, ne hadisi peygambere هنك السر ناوي پیغمبر شکری هنك انسان اسلامی نزن و سویدر که ویدیو گوداری که بها حدیث پیغمبر انکار که er gotene ki meru bizan bejistedi sad gotena peygamber ke meru bi inkar beke meru de kafir lawra peygamber aleyhissalatu vesselam merve ki per aql bu per zana bu ve her usa gavat tişte ki bu kuta be nispet de da Kur'an'ı de lehenik hadis ser navi henik hadis le ser navi peygamber hatı şekilni kesin asli bu Kur'an'ı bem nasıkın o navi peygamber ki ziddi Kur'an'ı qısabke o peygamber ziddi Kur'an'ın qısane ki her metni ki Arabi ku dve peygamber vaguti gava ziddi evi Kur'an'ı be vacibi Kur'an'ı be tenakudat naber Kur'an'ı dhebe ev la hadisi peygamber aleyhissalatu vesselam ayeta sure Bekare ayeta 217 dibece ومن يرتدد منكم عن دينه كي جوه جديني خا بزفرة كي جديني خا بزفرة فيموت وهو كافر وبمر بكافرتي بمر يعني جديني خا بزفرة بمرتد وبكافرتي بمر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة هم الدنيا ده هم الآخرة ده عملي وان كاري وان تشتي وان قشتي شو بوش بو شو برودا ده چكره به تب پوش بو تب بطال بو چو برودا لجام خواهی رقم مقبول ننه اولئك کسی کو دین خواه بگو هرینه ای وقت آیت سوره آل عمران اصحاب النار وانا هوال آگره yani de keben ağır hüm fiha halidun evanad ve ağırda ve ebedi bemina bana haber de yani Kur'an navece yani insanı mürted bikuş خواهد تعالی دوی کسی که دینی خواه تر بکه و شغل جزای وان لجمن از رو قیامت عذاب یک دجوار دادوان اوا یک دلیلی که کسی مرتد نای کشتن دلیل دا پیغمبر علیه السلام ده دم خواهد کسی مرتد نکشتی کسی که دینی خواه درکتی نکشتی جبیلی 4 کسا پیغمبر امر کشتن واندا یک جی عبدالله ابن سرح بری حضرت عثمان شیری یک هند نظام چند کسی که پر İslam'ı derken ko em bebejin Abdullah bin Sa'd İslam'ı derken ko via boko jilara via go İslam'ı derken per zarar da İslami ve Müslümana per deji Müslümana şerker fadı peygamber mrnawi kuştanawi fermanda go boko Abdullah ibn Sa'd beray Hazret Osman'ı şir paşi Hazret Osman öbür mala khoda başat paşa nican peygamber desteği xodrej nekri se cara du cara sadese xodrej ki biat perakır باشه دم خلافتی حضرت عثمان دا وکر والی مصری افتنه و فجوره گو ایرو دنا مسلمان ده هی گج روی وی زندیقه کو عبدالله ابن سرحی کو برای حضرت عثمان شیری کو حضرت عثمان وکر خلیفه کر والی مصری گج روی دا دست پیکرو مثلا حضرت عثمان و ابي شاده دا حضرت عثمان و مثلا شیعه و سنت ده که ور حسر کرم جوردا دست پیکر هم بلا خوددنه ام بویژن اسلام دا قرآن ناوی مرتدا بکوجه او حدیث گرسل ناوی پیغمبر شکلی ام دونه حدیث پیغمبر خدای تعالی دویژه
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قد كيد خواز برا إيماني بني ور سورة كفدا وكيد خواز برا بكافر يعني çava iman anın azadi hürriyete her vasa inkar kırınca azadi hürriyete eko imanı bin bu azadiye xwa bi kif kerem xwa de cennete bu xwaz her cennete ve ev ku inkar bıkış her cehennemi yani tu cennete xwaci cehenneme xwayiş tölve dünya hanına bi fikri xwa bi ramani xwa bi fiili xwa bi afali xwa tu bi devi xwa qazanj zikir ve salavu res